Mengameli Ramaphosa utshele emalungu ephalamende ukuthi kufuze kuthathwe itinyathelo letifanele mayelana netinsolo tesehlakalo sekugcekeza lesendeke eplasini lakhe ephalaphala. Akukabonakala timphawu tekuvala kwelive njengoba bekulindelekile kanti-ke betemthetho bebaqaphe isimo kuqinisekisa ukuthi kude tehlakalo tekutitapele titolo. Beshona kanjalo-ke langa lesihlanu ilanga sikubingelele wena weNkosilehle sikwamukele etindzabeni tesiswati like SABC 1. Tindzaba-ke tiyatfolakala ku-YouTube ungatifuna ngekuthi SABC Tindzaba. Mengameli Ramaphosa utshele emalungu ephalamende ukuthi kufuze kuthathwe itinyathelo letifanele mayelana netinsolo tesehlakalo sekugcekeza lesendeke eplasini lakhe ephalaphala. Ramaphosa bekaphendvula imibuto ngalesikhathi kubanjwe inkulumo mpikiswano ngaleli phakelo timali lwehhovisi lemengameli lalethule itolo. Ngalesikhathi kubanjwe le nkulumo mpikiswano lamanye emalunga ephalamende emacembu laphikisako amtshele ukuthi aphumele ebaleni mayelana nekwebiwa kwemali letigidzi temarandi kanti ANC yona ithi lolu dzaba kufuze liphenywe ngaphandle kokungenelela kwetepolitiki. Mengameli Ramaphosa ubuyele ephalamende lomuhla lapho bekaye kuye uphendvula khona imibuto. Kepha-ke emalunga e-EFF asukumile afuna tinchazelo tsite. On what grounds are the because you shouldn't be here. kicked out, Speaker? Why? I shouldn't be here. Yes, I'm exactly. elected to be here. Because I said go out. Kulapho-ke atshelwe khona ukuthi aphume lamanye awo akhishwe ngenkani. If there is interference again, honorable members, you all leave. Dwedi Puma, please leave the house. Thank you very much, Honorable Ntangwini. You may as well follow here. Remember, you shouldn't be here. Honorable Matumba, will you please leave the room? Emva kwesikhashana nje mengameli ubese utfola litfuba lekuphendvula imibuto. Ucale ngalolu dzaba lolungundzaba mlwenyeni lwaseplazini iphalaphala. The robbery that took place at my farm in 2020 is a subject of criminal complaint and the law must be allowed to take its course. Mengameli utsi hulumende utimisele ngekuhambisa embili tingucuko ehlangothini loluphakela ngagesi kuleli kucedza lobucimicimi lobusolo buchubeke njalo. Kulolunye luhlangothi Mengameli Ramaphosa utsi hulumende lawuholako sewende ematfuba lamanyenti ekutsi kufolakale imisebenzi. We were able within a short space of time to get to a point where we created 900,000 job opportunities for a number of young people and women. Mengameli Ramaphosa utsi sekubonakala lutindo kutikhungo tahulumende letinyenti lesibala kuto nesentsela iSARS. Ubukene netinkhinga letingetiwe umvikeli wemphakathi advocate busisiwe Mkhwebane ngemva kwekumisa kwakhe emsebentini itolo nguMengameli Ramaphosa. Lamuhla inkantolo lephakeme eNtshonalanga Kapa ichithe isicelo sakhe sekumisa Mengameli ukuthi angamiswa yena Mkhwebane emsebentini nanekuvimbela ephalamende ukuthi ichubeke neliphenyo lwayo. Kanti-ke kusenjalo kwamukelwe ngemibono leyahlukene kumiswa kwakhe emsebentini lamanye amacembu etepolitiki asamukele lesinyathelo seMengameli kepha lamanye athi lokhu kuyasolisa. Besolo kukhona kwakudzala ukuthi angahlamiswa emsebentini umvikeli wemphakathi. Lenyanga lengcile Mkhwebane kwadzinga ukuthi anikete izizathu Mengameli ukuthi kungani kumele angamiswa emsebentini kanti-ke itolo Mengameli ubese uthatha tinyathelo sekummisa. Inhlangano lenkulu ephalamende ithi lesinyathelo saMengameli ngabe sathathwa kudzala. Well, I think it's long overdue and certainly very welcome. Mr. Mkhwebane has brought great shame and dishonor on that very important constitutional office. EFF Plus yasimukela lesinyathelo esithethwe nguMengameli sekumisa emsebentini umvikeli wemphakathi. Kanti neCOP ngalokunjalo yasimukela lesinyathelo. Freedom Front Plus welcomes the suspension of the public protector. There are several court cases where the court found that she was not suitable for the position of public protector. It's long overdue. For years, we have called on Parliament and President Ramaphosa to fire this public protector. Kanti ikhona ke imibono lehlukene ngalokumiswa kwaMkhwebane njengoba iNFP ithi kukhona ukushaya emani kulokumiswa kwemvikeli wemphakathi. Kanti iATM ithi lokumiswa kwaMkhwebane kuyamangalisa.
The timing of the suspension of the public protector is suspicious and very unfortunate, considering the fact that Parliament had already indicated that it was forging ahead with its processes to impeach her. We believe this action by the President is premature. Section 194 of the Constitution gives him powers to do this when there is a pending inquiry regarding the removal of any person or the public protector in this case. Kusenjalo maphanatshelo ANC losamisiwe emsebenzini Magashule naye ube neluvo lwakhe kulokumiswa kwaMkhwebane. Why do you suspend somebody when there is a court case? Why do you disrespect the law? Kusenjalo Mengameli uthi akakuboni lokukabi kulokumisa kwakhe Mkhwebane. Mapalane jikelele we-ANC lomisiwe emsebenzini Magashule uthi utawuba yincenye yalaba labayugacela tikhundla nakuhlala inkomfa yavelonke ye-ANC yelihlandla le-15 ngenyanga yeNgongoni. Magashule ukubeka ebaleni ukuthi akahambisani nesinqumo sesigungu lesetulu salenhlangano sekuthi nangabe Ubukene nemacala nobe waboshwa sekufude ungagaceli isikhundla lesithide. Mapalane jikelele we-ANC losamisiwe emsebenzini Magashule uthi uyoba yincenye yalabatocokelwa tikhundla uma kuhlala inkomfa ye-ANC ngenyanga yeNgongoni. Akahambisani nesiphakamiso sesigungu lesetulu se-ANC sekuthi uma ngabe ubekwe emacala kumele ungabe yincenye yalabatocokelwa tikhundla. Ngesikhathi akhuluma namalunga e-ANC labekade atomsekela enkantolo, Magashule unelibito lekuthi emalunga lenhlangano kumele asukume alwe. When I'm nominated, charged or no charged, I was elected by conference branches of the ANC. Once I'm nominated, I will accept nomination. I will go to the national conference because I know I will be a delegate of a branch of the African National Congress. Magashule uphinze wathi lokumiswa emsebenzini kwemvikeli wemphakathi advocate Mkhwebane yindwe yangabomlendwe nguMengameli Ramaphosa. Ramaphosa ngokuhlasela umvikeli wemphakathi ngengcela uphenyo ukuthi ingabe uphule umthetho lehhovisi lakhe kulandzela kuhluleka kubika ngemali ebiwa eplazini lamengameli iphalaphala. It's deliberate because what happened when they said Busiswe must investigate mattresses palapala. And then it can't be coincidence. In politics, there's no coincidence, my brother. It's calculated. Magashule uphinze wahlaba abaholi betifundza balenhlangano nebaholi betigotsi labenda lubito lwekuthi Mengameli Ramaphosa kumele abuye kwesibili kulesikhundla sakhe. Ufuna kubangisana namengameli walenhlangano uma kufika enkomfa yawo ngenyanga yeNgongoni. Akukabonakali timphawu tekuvala kweliJozi njengoba bekulindelekile kanti betemthetho nemalunga emphakathi bebaphume ngetinkani kuyovikela takhiwo ncane tetindzawo tekuthengisa etehlakalweni tebugebengu. Emaphoyisa athi kute kube nginyalo kude tehlakalo tebugebengu letibikiwe. Emaphoyisa bekacaphe simo kulandzela tinsolo tekuvalwa kwelive lokusabalele etinkundleni tekuchumana. Emaphoyisa aye abekwa etindzaweni letehlukene tekuphuma emigwaceni lemikhulu nakutindzawo letitsandvwa kakhulu kwentela kugwema tehlakalo tekutapiwa kwempahla. We know that there are other operations which are being conducted within the city. In Diepsloot, there's Operation to Restore, which is conducted by SAPS, Immigrations and JMPD, and operations will continue. Tinhlangano letinengi lekufaka ekhatsi tinhlangano tematekisi tichelanisile nalemibiko yekuvalwa kwelive njengoba tilinze imiphumela yokubonisana ngaloluhlelo. Kanti ke labanye basabele ukuthi kungahle kuphindze kube netehlakalo tekutapa kwempahla njengaloku kwendeka ngenyanga yakholwane kulomnyaka lophelile. Emalunga emphakathi aye ayovikela tinsita letimgcokwa. There's a lot of anger that just exists in our communities, and if that is not managed, and if we don't display proper leadership in our communities, that anger can be misused by external forces for their own political gain or whatever other gain at the expense of our people. So we need to rise above the waters and ensure that we protect our people. Emahlebe tekuvalwa kwalelive aqale ngemuva kwenyuka kwentengo yaphethiloli. Lomunye webashayeli bematekisi uthi uyasihlonipha sinqumo sekungamiswa kwemsebenzi. Kahle uhulumeni nawe uyabona ukuthi kumele esicabangele ukuthi mhlambe sicela noma ngasehlisela kancane and then ububi bayo ke ukuthi besolamba ngoba sazi ukuthi izothatha isikhathi esingakanani. Njengaloku emaphoyisa achubeka nekucapha simo kubukeka kumatasa njengenjwayelo iJozi yongana.
Kusenjalo bashayeli bematekisi, baholi bemphakathi netinkampani tabonogada letitimele eHammansdale eThekwini bavikele titsabatsaba tetitolo takulendzawo kude kungabi netehlakalo tekutitapela. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi kube nelubito etinkhundleni tekuchumana tekuthi kumiswe nsi kusebenta kulelive ngenxa yokwenyuka kwentengo yaphethiloli. Enkhabeni yelidolobha iThekwini emaphoyisa aphatamise licembu lebantfu lebelitama kutapa. So in that other gate there was these people who were trying to come in the mall. So the taxi personnel were here by the time around 8 o'clock, and then we phoned the security guys. So all of the community were interested to come and assist because we've suffered a lot. Kanti ke eMpumalanga Kapa takhamuti nebashayeli betimoto kumasipala lomkhulu weNelson Mandela Bay tendela ubito lokuthi uhulumende angenelele kuloludzaba lokwenyuka kwaphethiloli. Kusebenta bekuchubeka ngalokutayelekile njengoba umkhakha wematekisi utichelanisile nendzaba yekuvalwa kwalendzawo. Bantfu bakuleli bavakalise imibono yabo. Petrol man, the prices are too high. We cannot afford petrol anymore, and you cannot even afford the taxi. This is something that they are actually perpetuating, using this so-called war in Ukraine as a cover-up. It's also a ripple effect because with the fuel price increasing, it increases basically everything else. Sekwendiwe libito lwekuthi emaphoyisa ucedze nyalo mkhuba yokushushumbizwa kweticu temtimba eMpumalanga. Lokhu kuta ngemva kokuthi kutfolakala isithumbu lesijujwe ticu temtimba saBontle Mashiyane emganduzweni eMpumalanga. Kusola ukuthi le ntombazanyana leneminyaka lesithupha yagagadlelwa, yabulawa, yajujwa ticu temtimba ngenyanga lephelile. Sinexwayise kenene bekunene mayelana nalombiko wethu ngekuthi kungendeka ungabehli kahle labanye. Umoya uphasi njengoba abekwe endzaweni yakhe yekugcina Bontle Mashiyane lowatfolwa ngemuva kwemaviki lamathathu alahlekile. Umndeni wakhe usashacekile. Kunzima. I think kuyodzinga ukuthi kutholakale lusito, mhlawumbe kathole icounseling, kasitakale. Labasola labasihlanu lekufaka ekhatsi bomakhelwane lababili, umsola losanza kuphuma ejele ngeparole, losolakala ukuthi sangoma nendvodzana yakhe. Labasola labasihlanu bala kufaka sicelo sebheyili. Kanti ke batawubuyela enkantolo mhla tinge-24 kulenyanga. Umphakathi ukhathatekile futhi ufuna lunakisiswe loludzaba. Hulumende ukholelwa ukuthi bakhona labasebenzisana nalabasolwa. It looks like there's a syndicate because most of the children, especially in that area, because the same street where 2 other children were killed in some years back, and now it shows that there's a real syndicate. Lo mfundzi lobekafunza libanga lekucala ubekwe endzaweni yakhe yekugcina namuhla. Ingozi yekushayisana kwebhasi neloli emgwaqweni M17 eGarankuwa yengcine impilo tebantfu labalishumi-5 kwalimala labange-37. Kube nengoti lehlatemulisa umtimba namuhla ekuseni lendlulene imphefemulo yebantfu labasikati labalishumi kanye nemadvodza lahlanu kulomgwaqo weHornsneck ngemva kwekushayisana kweloli nebhasi lebeyisuka eGarankuwa ilibangise eCenturion. Emaphoyisa amasipala weTshwane labeka capheliso kulandzela emahlebete kuvala kwelive lobekubiwe ukuthi kutawendeka akhonile kuphuthumela kulendzawo yesehlakalo ngekushesha. We, as I indicated, all they should refrain from coming to the scene. We will continue as TMPD communicators, SAPS communicators, EMS communicators to update the members of the community, specifically that are coming from Garankuwa area. Hlobo samunye wemndeni walabo labashonile sithi lelinye ilunga lemndeni waso lisinzile kule ngoti ngemva kokuthatha isinqumo sekugibela ibhasi letamuva kwalena lethole ingoti. On my arrival, I say that she was declared dead. The questions that I'm asking myself when I arrive here, I don't see any break from the bus or the truck. I'm asking myself exactly what really happened. Kanti hlobo letikhathatekile tiyacelwa ukuthi kuxhumane nemaphoyisa ase-Acacia. Kanti ke labo labalimele bafuthunyiswe esibhedlela lisedvude lekufaka ekhatsi iGeorge Mukhari, Kalafong neSteve Biko.
Ilithimba letindzaba teSiswati tamabonakudze belihlangene nebalingani balo beligwalagwala FM lamuhle emalahleni kubungata iminyaka lenge-40 kusukela ligwalagwala lasungulwa. Lamuhla ke sitakwe mlalelisi semalahleni lapho ligwalagwala libungata kuhlanganisa iminyaka lenge-40 lapho ke sihlangene khona sitindzaba te-SABC 1 nga5:30 sizama kuhlanganisa imicondvo kanye nalo ligwalagwala kwatise sikhutsata kukhulunywa kolulwimi lweSiswati. Lapha ke nginamfanipela Ndlala lotawukhulumela ligwalagwala ingabe mfanipela lobudlelwane lobakhekako butalbenefitsa kanganani ligwalagwala. Kutosita kakhulu lokudlelwane lesibakhako ne-SABC Siswati News ngoba utawukhumbula iTV iyakhona ukuthi ithathele lesithombe saloyo msakadi lapha suke bamuva eredweni isibeke bakhona kumbona ukuthi bahlanganise lelivo leliphimbo labalivako nesithombe sakhe bakwadi kumbona ukuthi ungubani masikhuluma ngalungile mango ungubani madumane babadi bonke nje basakadi bethu. Ecadzini kwami ke kunebalaleli nebabukeli betindzaba te-SABC nga5:30 kanye nebalaleli beligwalagwala sitawuthi cabucabu nje kubathathu baba. Make yini lekusitako mawubukela tindzaba? Ngiyasizakala kakhulu ngoba yonke into eyenzakalayo la South Africa siyakhona kuyizwa ngokubukela tindzaba. Buti wami sesichubekela kuwe nje kafishane usitshele ukuthi uma ulalela ligwalagwala yini lo yitfolako? Ngiyasizakala kakhulu ukulalela ligwalagwala because ngifunza lokuningi ligwalagwala ngiyalithanda futhi ngihleti ngilalela. Kubalaleli nebabukeli betindzaba te-SABC 1 nga5:30 bese sihamba nebalaleli beligwalagwala FM.